fiele maro le ku ia me se foi ka ko maro mai fa foro fa pe o ngasi asi mai ia no fosila fia I foi le maro le ku ole mo sila fia la ole sunga ia pali mo ni so ia le ma ko mi ia sa le la ia la ma fa mo ko ia mo ko mo ni si fo io ta ku fo I si ni ia pe kalsana mai fo le mtala le fi failo le malo la ku aha pela ele mo I pali mo sa la ia le ta pe fu I su se ke le fo I mo ko mo sa la ia le fa karmo le ka ko va na le Tusitala ia vai so mala ia le la ma fo ia pali mo ko la le ale la pali ia mo sa la ia ko mo ke fa sa ma e pio le mo mal para wa ku ni ku la le o le sole la koe Matagaluega ko whakakalungonga mo si la fia koe maru le pungu nisi ka ko fia mo fo mamara mai fo ia ma me fo yo lo kupu kongo ka ko pungu ya fo yo nga fa mara mai ngai le maru le tunu mo la ko mo si la fia ia o ke ma koe ma isa wa ia fo sanga la ka kia pia pali ia na fa makalinga o ko si la ngai fu nei fo ka ngai mo le vai ngale le sa mo a tole mai lo vi le kau ka tinga ko mo ko si la fia ala ka kia ka pari o an ko si dia o mai ale la ma fo mo lo ko mo ko ma lu vai so se va nga o le no mo no sa lo la ele ka fa sa ma ira se filmo a o ke le ku muria an ka pula to sa mo le yon ka pule mo ka mo I o le mele fio mai le director of Homeland Security ma ko singa o ke le lola pola le ka pule fia ka mo me ko ina ni la o ya le ka penga ko ya ma ko yo mo ulanga fo I ka ko vale kwa por o ri ka pule ta pita la mai ka ko mo le ta pe mo ka ko ka mo le ku ka sala na ku ila ko pe ela au mai ni ai mai ko ila ia se so ni foi le chupe ko ia no le se kwa ela sa ko ka mo ole na ko le o mo ki mo kulanga la so kulale se me mo le ko mo fonkanga e sa mo pe usi la fio eu ke li au ia ko fonkanga ole foi ele eu ele au ia ko ia le fio mo ko miska so ke mira ni lo ni mo fo kulanga le ku se makasanga le maro me sa mo ko e a mo yo ko ka ulai mo fo fa pui na mo sa mo me ni ku le fa sa a como le o se singam ka ku o le o mai le director of Homeland Security mo le continuar le whakalmo I ngā ai se meo fia mana mi Matagaluega Leoleo le fam e tu atu mo I tō tanoanga ia kulanga le kau kilo ia me se kulanga le sharing of information po le kalsanga fo e ku me ham kalanga ko sai fo I ma le ngā rues so kau au le kau whaia le pui ka ko kua oi le kulanga I me le nakala I tulanga me kau fora a pasai ia isi foi tulanga fa so tula fo mo kula I mai le kwa o le ka ko mo ma no ko mi sa ia fa stai la ko mo ia la ko sa han pa tai la mo ko waso ia tai la fio ia ka fa ko le Tata matanga me tu la le as. I ka kongo o le kele fo I wala au mai ka ko nia. A fisilingia le kulanga fo I pea mai le ka ko long weekend o le asa tamaiti. Ia mo si le fia ia o le tau sanga ia o se tau sanga mawa ai fo I pikirong kanga dun. Ia o mai ka maunga le e se ka kukunga. Kula I mai le ka ko long weekend le tua mai atu nei I le ka ko o stats o le tūlanga o le long weekend ia pe atu fo I
comparison ma tausaga te'enei ia se lau fasifuluono ia lea fa'i maka'apu le sa fa'ato'ai mai Matagaluega mai le aso Feiloaiga se ia pa'ia le asomafua o le White Sunday weekend ia ai i le tausaga la le tausaga 2 tasi e 2 selau 2 sefulu a le tausaga 2 lua ia e selau fa'auna la fa'i ia e failisina pa'u i lalo le fainumea o mata'apu fa'ato'ai mai ia pei fo'i na o ta'ua ia e le ese mata'apu tuga sa fa'apea una fa'ailoa mai lenei weekend ia e failavasi lelei fo'i o tulaga o stats nei fa'amauina Matagaluega ia e atagia ai ia o le sa focus a le atunu'u le fa'amanatuina o le aso pa'epae o le fanapu ia o kulaga i vaega ese o Matagaluega sa fa'apea ona feagai ma vala'au fo'i e mamalu le atunu'u ai mai sea le long weekend ia o lo'o fa'amauina ai ia o le vaega o le ta'afaleafi sa tele ia tulaga o mata'apu sa tali le tuai so'o aku ai lea ma le vaega le uniform polisi ia o faleolo faleata ia fa'amauina ai fo'i ia o vaito'omuli ia o te vaega le Matagaluega e titilaga ni vala'auga latou receiving mai le taimi o le kakou long weekend tautonu e fia fa'aogā fo'i nei ia vanoa e whaailo ai ia nisi fo'i o sona ngā tūlafono o leiai whaamaumonga Matagaluega te lea na mo'oni e le wa'ai fo'i o Matagaluega ia o maka upua ia le sa whaatino i su'su'enga i le mai sea le weekend nei o le White Sunday ia o lo whaamauina ai le tūlanga o le ngaoi i le mawalunga le iai ia so'o atu ai ma insulting words ia o upu whaalumalunga ia ma le whaolima o sona tulafono top 3 lea po le tolu pito i lunga le sa whatoa ai mai e nita upu le weekend le mai atu o le ngaoi insulting words ia ma le whaolima katkongu pau ia o mai vaenga o stats le sa te lina mana'o ia mai e le tatou vaenga o le media pe ona vala'au mai e le aso na nafi ia e pe ona whaailo fo'i la fiunga komsina o le whaamoemoe le Matagaluega e whaiaka ko Feiloaiga whaapea every week same time every week ina ia whaawhaimofi e ona tu'uina atu ia tūlanga fo'i o whaamaumaunga Matagaluega ai me se fo'i ni mataupu e tau ona si le fia ni mani le tunu'u i whaafitau lea me se soi ngā tūlafono o lo whaapea na longo ina le Matagaluega o Leoleo ia whaatino whia ngā tau ngā renga ia ai ale manatu ia o le avanoa fo'i nei e whai ona silini a Matagaluega i nisi mataupu ia po o nisi mataupu e manaamia e le tatou media ia ona whai ona tu'uina atu ai tali ni Matagaluega ia e tautonu le natu atu le avanoa i o wakeni mua le tatou Feiloaiga ia kakou media ia pe fo'i whaapesi le fia tu'uina mai ia na se tūlanga ia waistana ta mai le leo simau le sa ia Matagaluega ia whaafitai o le taimi nei o lo o sa ilia lava ia i lava se whaamitalaga ua tu'uina mai o whaamautu o se vaenga tonu le tunu o lo iai ia ai o lo o whaatino lava Galuega le ofisa su'esu'e i le taumawhai le sa ilia mai e le sunga sina o le mataupu fiusile koele musumupani lea te tala i le whaila o le susuanga o le taupu ni stangala tutele asanga i le tai le tuonga o wale wale whaila na le whatuanga Leoleo tatena ia a fo'o mai whaila i lo esiki o talia le whatuanga o le sisi pa'u ia whaafitai o le tūlanga i le whautuanga le ofisa lo iesili e le i toe o mai o lo tāria la le Matagaluega le ilo mai le ofisa lo iesili ia po o la tūlanga langoina le
tu alalo foi por recommendation tanga le tu ina tu le ta apule te tonu ia mo mai lole fotu ama le officer loisi ia o fa na yo lo tu la mo ngabe na sanita tanga le Pali pule sana te wende i se tasi to mai tai le fai mana ni avio ma fu ia tau fa vale ola se tala mai ni tau pule ko mo le to mai tai ai pe wa ve fu i tatum tanga le fai no ro tu ai ya sa le o le ufa ma wina o lo fia ngai ia le office su ementa apule nei ile amatanga mai o ta o to la iti ia ni se mamalo le tunu ia ai o le whaanga solonga su enga ia o le ua mai ta wina walu i lunga whainu mera o le mamalo le tunu le sa fia i lunta apule po o le mamalo le tunu le sa kau whakale si tinale o lo whaanga solo ala le tu langa o le su enga ia mal wha moe sa ili mai e whaatino fo i muli anga nasa le ntana le mai pe o le tau whakale La tote le o le mamalo le tunu loa o mai fo i mua to tangi i le tinale po ai foi le swafa moni o le o tua ia o le fa inga le wa ai o ila to le fa ma wina la to tangi e fa sanga te mai ta ile to va o lo o ta wo fo ili pote le office so ia o lo ia inisi pe o le e o mai tangata ia ta tangata pe fa solonga na le tani nei ai to avalu lava ila to le ufa ma wina o mai ona tu ina mai ala to tani tusia ia ai o le mo lava le alu ai ia le te mai ta ile o le nawa o le pe ma na li ia ai e o le pe na uta wa ia ona tu langa i ona winga fo i pe ona ta o mamalu le tu ia ele o fa ma ni to no po le pe ma la li sa o ia te mai ta ile e moni o lo sa ili ala ia pe na o te ia sa o le lo ka ti mai tu langa sa ili man tanga le le office ta wala tu le office su fa to Pali la si le tanga venga bo le mo mo vina sta se le tanga pu mo lunga le tu le mai tu la tanga pu ni ta fa le le na mo lai no le to tala ta tu aba no fo e fa tu mo e fo mo le pota si se fo mo mai ta le te lo ta pe o isi la vai mo lo sa i le ala na tu pe ris ta fai fa va be ma tu o le mo tino e no o le tu langa le e o no fa sa la fo le fa pe e nga ya ti ala to fa tu mo ya e fo mo a ya mo le se le o le asem se la ye ta ta na no pa fe o na fo ia le ta ko le wa mo ma vina le fa tu ia ma le fa tai o le tu alalo ai an tanga luenga ia fatita inga o nga luenga fa vai tai o le fo ia tele fa sala langa ai ta wala tu tanga luenga o le MCU e fa iloa ku ai mamalo le tunu wa paulia o le tanga luenga o lo fea mai ia ma le fatino ina le o pepe malanga mo ina tofu i o lo fianga ia tu so e sa ili manu ia tunu i fafo o le tu alalo ala tanga luenga o Leoleo i mamalo le tunu a fa pe o ku se si e fa i loa fa pe o ia le fe ngai ma ia le o umana tu ina tu fa sa langa e tam fai pe fa o nga fa sa langa ma lo ia o no tu langa la ia o no a fia ia o le to te lo ila to ia le o ni appointed agents e ta tono fo ila e fa pe na fo le kota ia o le manino ai fa sa langa fo ia le office New Zealand wa ia ila to o le ua fa pe ona recognize ele officer New Zealand e fa tino ina ia tu langa o processing o pepane o stalo ala ia tu no wa na o ila to le recommend mai le matantanga le o le ia me se fo ile officer New Zealand e ana ia mo se so ane wala ia tu langa So fia se mano fa pena ona tu na tu fo ile security o le awale tan no le tu samo tu se tanga so tai ia faftai ona ole tu langa fo ile fa no mero le amala ile Feiloaiga tanga luenga ia male tanga luenga le vai fa fo na fi fa no tu na
balu se fulu ma le balu le whainga o le amalanga mai I tutuila manua o lo whai malanga mai Samoa ni ina ia whatau nuu vaenga luna lua o le ato Samoa toksi sa whaatile le nasi no i lai ia ona o le tūlanga I le whainu mera le amalanga ia o le manpuipuia fo ia le amalanga I pēr na whai malanga mai e le kōwanga ia ma le malo tutuila manua e te tau lava ona moa lunga le saunga le mua tu ina atu ni tanga le Leoleo o le pēr tūlanga nā lea la iuna moa lunga ia I lātou I le ngata ia I lātou ngā lue lunga le awala ia o vaenga o lo whapea o na api ai ia le amalanga ia e me se fo I la ia tūlanga māsani o ini mata I Leoleo ia whea ngai mali pupui o tātou VIP ia whai malanga mai. Can you give an estimate number? O le estimate number le ia I o le awhainga luenga o le awhainga luenga sorry. Se la luna se fulu na I lua se la le whainga luenga tani le e wa alo ni. I se whanau maua le Matagaluega I inisio o le awhainga luenga whapena awa whamawai mai o naunga luenga whawai taimi I a pōtua ko inisina luenga. Ia, taimi nei ele se awhainga. Ia alela whamawina mo tatou Feiloaiga vainga sufu. Ia ai e pea na whaeloa atu fo e tawana tu la whiwa minista. Ia e whaiasinga mo walunga o mai a mai tau iai e maasinga whamawai mai. Ia ono tūlanga fo I wawanua maua. Ai anga ia tuai mo ngā lue whaawai taimi. Ai o le atam whaitu ina atu se whainu mea mo tatou mi. I le vai se fo pe a pati tatou Feiloaiga. O le tūlanga nei mo whanau e fia tamawhai le kop o le RSE le pokalame lea o lo mana umia e le report ia Leoleo e alala na fasili e tawhamal mo lea o le atonu al tūla whono I lea I le tūlea wa I whanau a malako record I tai le office I le office of Whamasinonga o mai ale ono tausanga e tau ai ona ia I lalo tūlanga whanau le wa le taimile na awa tua I le sol tūlawhono sa whaatino. Ai mai I Matagaluega o Leoleo, e le mawhai lava ona ki lia le ingoa le reporti. La tono le vaenga tūlawhono le anga e toa lima le leitama na nga I mai e fasili e fia malama po le atonu le whainga lea wakilia mai le court. A le mai I Leoleo, e le mawhai ai sawa le record, e wale tali ai la toa wanoa e o inga luenga whawaitaimi, lau sunga pari whamalmori. Ia whaftaima whafsiri, ia o le tūlanga ia I ngā luenga whai o Matagaluega. O le police report lea e tuina atu o Matagaluega. O lo whaamauina ai ia conviction. Ia po I lātou o whaapea o na whaatino I longa whaamasinonga ma whaamautuina mai ai. Ia tūlanga so ngā tūlawhono. O le taimi nei, ele o ia statou tūlawhono na whai o na awe e se whaamaumaunga nei. Longo winga a whapea sa convict o I le luafe wafi malitasi o le apo o le iwa wha o le a lava le uni e le mawhai e le manas e sesio ni Matagaluega na ave e sea pe o tūlanga na lea e tele fo I complain wha o mai o le tūlanga na wapea wale nga uma ia le taimi ia ai o le abakua I kongo conviction na kota ni Matagaluega. Se I vanga nā o se tūlawhono e whapesi fuktau sanga o tau nā kesi. Ia ona to am whaile ni Matagaluega o Leoleo ona whaatino le tūla. Whamimola po whamautu mai fufuanga whenga malo fo awale toe tu e se se ina me Matagaluega o Leoleo o le whatui pe O le taimine le whainga tu ina tu e se tale ni Matagaluega. Se pangana I le whionga minista o no talinoanga e whaatino I le level le ministerial level. O whionga mole ko I se tala na tangania ati chong. Ia whaftai ia o tūlanga ia o lo o taumawhai fo le Matagaluega I sa iwi ia le sunga ia pati chong ni. Ia pe fo I ona o le tele a whamtalanga ia tuina mai ia e tuina mai lo I office sui. Ia on tam whailula ia le o verify. Ia ai taimi nei ele ia se whamtalanga mautu whapea ona
Whamautuina I po fia fo se lai no sa no o iei. Is it possible that he's left the country somehow? Ailu. E Feiloaiga singa whaingatā o loa e se tum sa moe. Mai ia process e mana amelo passport tulang whapea. Ai ale tatununga o na sa e whele vai tau le tau sila fia venga ele. There was a room of whapea mali. E le o tuua fo e tanga venga na possibility. But still, o la e no tanga venga le SKP. So lumina e se vanga na ua verified le ua mali. Ia ona tua ele se tūlanga whapea au tani neo ngai no tanga venga ia olo o wanted te tani. O leo, o close le case tu au. La se tūlanga o le. Le case le mtau pule a tu au le na be ta vale waiti. Le ai o tani neo le a fo ai o le si fo ita pule o le ai tau sa ili ni whamtalanga. O whamtalanga umai sa tuina mai. Ia le sa e fo ia accusation nisi fo o le tato malo. O le umai a uma ona a mai e mtanga le. Ia ma verify ni tūlanga o whamtalanga le. Ia ai o se kasila mta o po it's a case of interest in mtanga le. Ia le fo isa nga i mai ia le na nga i mai le malanga fo mai sa ina ia nga mai pathologist ia nga mai makoe o koe awe o I vai tere le sini. Just to for them to give us another perspective. E tūlanga ni mafua anga o a fo ina mea le sa nisi le va ai mtanga venga. O le fo isa nga I mai ia le pathologist, le forensic pathologist a fiti. Le ua whaonga mtanga venga tenine. Ia le fo isa ave se I koe kikilo pe ia se mea na nisi le va ai le au faisusu inga. Ia manisi fo ina e recommend mai le fo mai kam kikilo. But o le open na ta pia tua. E se tu wa fono e se umi tati e se ta o whapea before the ministry closed. No vai o whaamukon ia susu e se ta. O le tūlanga e tūla fono le ta oto e se ibanga nā ua rūr mai le whaamasino o mali. Ua whai mai ua ia tu ai le sen ka whapea. But o le e ai ia whaatita inga a whapea le loa le sang. E le whapea nga le wakua le whamtalanga le whaamasino whapea ua le iloa. E whai a toa le susu e ngalitanga le mona arena e le whai nei le longa le kauna. Ia tūlanga na le ia tatomta o puni. E le whai mtanga le ngona rusa au amtanga le whapea ua ia ona e fo ia pensi la fia e tauna issue se death certificate na me vapena ia o mea lana e sa umai lana le manusi anga o le pule mani a li taru ai ona lele o ia i tātou na whanua e o le i waa lea e whangai mangaruanga na leo ino tātou mai te whare o la se tala talu na toi tala tātou poras ia le eini nei cases fo ia na maua mai le tātou custom I tiute Min whala I whasaina mana I tala whapea. o le tangi nei talu na tala pora se le ia se mita ku whapea ona wha o mai tato mitanga le ia ai o le whoboto e amata ona toi refocus ia mitanga le o manalo ia ona le priorities ai I le vai tau fo il COVID ia o le tamwhaile tangi atu whaamau se tula fono COVID ia le wa amata ona toi prioritize umatulanga le focus If ele matala ele tanga mo le ia ai tato no fo ele tanga mo tit ia le tūlanga to titilo le whaamanusia ia le monitoring o fo i ka kōpora se ala I la konga le whati ia MSA fo i whaonga ina le o tai whausongi e ngā lua so tau awa I tanga ringa ma le vainga tit Le sai tā ua le tūlanga o sosani tātou pathologist o le ua whaim sosani mai ima tu mai tau ma malo fiti Lasturanga mai le tātou ta whale maliu fo I hei mototua inisio tino mali liu le vona tau fia ona sa whaamoi ni tātou ma whafo mai whakatoa Lastana mai lata mai le vai Ia, malo whaftai e lele I le vaona to e fo I aku le pathologist So tani nei la to e tasi maliu langa le walu pathologist to e tula I mai le si whawhita au lile I le vana o matumi Ia o
o le tūlanga fo i le amai mal pathologist le senia tango fi o le kikilo le tau titi le tanga luna every quarter po le every few months na tar sanga i malo fit le tanga bingo fit tanga bingo le fit i le lako forensic pathologist ia ona o na nota ina na ia sau ia e fa le lima ni tau tonga i whaingo na whai e sefe fo i le cost le tato malo tūlanga o le amaina o le fōma ia ona e titilo fo i le mtanga binga i le ngata i tau tonga ai a o ina whata o toma ia aso i whatino ai ia tau mama whamisino ia e mana amia fo i una toi sa le fōma e whaingo mo i ma ia o taimi unga la le ama i le fōma ia o le o alu lava ia tupe tato malo tōna ami le mtapu e le pathologist fa mo pa ia pa le sa mai sei na le foswa le sei a o le o te mahua i mtapu puia sa i pa musino le pa ma mo le evidence i le ripoti le pathologist pa mo le malo le fai e tu la fono sei na sa pathologist mo pa e nam tapu le sa mo li tanga tele mera le wa fai ti na sota Faina leo ambai pe tfama nina le au mai o pathologist fixi o mai faina ki evidence o le tūlanga i kako pathologist ia ngā mai sei ia ono le sa mai i le kaimi o le whakino i kako lockdown ia talua ia ona ele i tango fie fo le amai ngā le tini ngā me tini ngā figures o le lua felis food ia ona o le tele fo i polisi i kia whaingo mela na mana le tunu ia na mali le na mana amia le na lai an tam whai e su e se si susoani lata mai pe tango fi o atunu ua i maasangi o ngā amai e kako malo o New Zealand ma Australia ia e peitai o kaini mai a kako kamwhai e sa ili se fōma o le lockdown le o whapea lockdown ngā Samoa le lockdown umani lalulang ia ai peitai o le anga whai ia whiutanga inga ma kam whai e sa i ia whaamautu mai loe whiki ia le tūlanga o lai ai le team of forensic pathologist o lo ngā Waitstone o le mtanga le Leoleo fiti le langa whai e le komisina o fiti o na whaamatu o mai le leading forensic pathologist o fiti le nga sawa Sala le kakala ka podas ia le ke wa this is the most cheap option mo ka ko o le fa ona fi ia e tu langa le fa fa no fi o na langa mai ia and say for i tu langa o accommodations but in terms of le office ia ingo o le mai murder manslaughter te tonele fa ona tania tu te ni ona tu langa o mita o puio lo fa pe o mita o ale ina ele officer lo yesi la sa te se tau sa i fo ina ele officer lo yesi tu langa le na la yonga reduce ele ele to manslaughter to langa to langa fa msini la se te wa fa yo pathologist ole estimated costs mo le e whaanu le anano le pathologist e tōru se fulu afe le vase fu te umai amana e peo tūlanga na a whape maliu me se si ka ko mga elma ia that's the cost ia ona o tato ngā loa i tōni ina le ngā te pāsese o le meno fuai o le tausinga le taimiri ia e ma fees o ia ona o le e impose mea te pena mai li o ke fōna le sinta bulo fio ma fama kan amnesty ia o le tūlanga e le kan amnesty o le tapene penanta na luena te tonu a le o tau sanga le ia o le amtanga tau sanga fo e manitua fo ia o le tapene penanta to malo a wale hosting o le chakami le 2024 te lea la tapena ngantanga le o le whamoi moe kaunga whakaaki au mama implement o mata sanga fo le ngate vai no mai
ia ina I whaititia fo I tūlanga o pinga malo si olo apea o nei tua tato community. Ia ai o lea tupu ai lockdown ele I destroy inga ia pinga fo ia sa turn in na mai le kako amnesty muli. Ia whamui le le se kau whabubuonga whai destruction pinga masania. Ia on tui te whenua lona I le asisi amnesty ai le I o aku le chakam 2024. Well, fairly whamui moe sisi la tonga moe na whai destruction. O te ni le I whamau tui na misita. Ai te fia o whai o ni la o malusi. Te ni le whai ona ale la notes mo le kako media le vai support. Ini Tusitala ia missions mo Leoleo ko ia ni UN e anga I tamwhana o tata o tunu o tunanga. O le taimile e tali, se tali mai le tato matanga le ngal vai fafu. Ia o le ANFAT le facilitating o tūlanga o kakoti poi. Ele maua se tangata nana I ne case mea nisa. Survivor le ai o lai le maua ia camera se si vai ia whaongafu I mea noa te talo o koe kako media man. I tūlanga o information ia sa tu ina tu details o camera. Ia o lea lawai le ia se siwa wala au mai tonu e whailoa mai tūlanga o ia se siwa la ku le ia ku ia camera se si vai ia a le ua mai o na tu ina mai ia le tu si fo ia le survive. Ia whailoa mai o le wa amata na lam whai u tūlanga le film ia ai o na luenga le ia tatonua e peo na whailoa tu fo te nuoso. Ia o nga kakonga leo whai whakas. Ia nga o ia le sosoangi mana le tunu. Ia po ai lava seisi o na sila fia. Ia pen whai ana whasauta I mai ia le office so whapito. I le lua extension tasili ma o. Moni whaamtalanga na tāpuni. O whele tūna ia te mai tai whele Amerika le na whaia ia upo ia nga I whainga malo. Te mile au te whamautu mai le whailau I on koe whailua la I ni tako. I recall that Observer had done a full report on the incident involving Leoleo and the men that were accusing her of taking their money. Are any of them charged in relation to that incident that was reported on the newspaper? Any of the men le ai. Ona le sa sau le whamtalanga whapea o le sa kau ai o kama le tāwai. But according to le officers whapikoa whapenga o kama kuli le kawa. Ai pewa o le sola ese mai le ala kua i oso I lungo le sidewalk. So peo kulanga nga lewa le update on ka upu mai le kau ai e ngai ka. O langa o e kule me ka inga le mai la ko pupe ia nga. Ai pewa o mga o sola ese mai mga I kama I le ngala ko oso I lungo le au ka whaleawa. Ia, malo lau sunga pali tai fo I mon. Siongi, le wa mal kare le midia le okol maniu ya ariki. Mama, kiro ere como mika. O free go de mea. Oh yeah. Io mama. Papa ngo pia ariki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai upa como si. Au ngo am si. Fa fela I longa mesa. Ore makakara ngo am si o le keshi o le ari. Talofa aliki sana mai. Kokore chiki kele. Vili mailoa é um nome a sessão Aliki Wholesale.
e sila fia whai ana tala lau te o ngā tupe no malau tau fia mai le ofisa. Mo saufa patu ngā tupe le utos I meli mai le info@utos.ws. Mo sau pe Tusitala. Polo wasiasi fo e mātou penga te whailangi o le www.utos.ws e download ai le online form. A mai o na whaatumu o na emaili mai le mātou ofisa. Whaatasi ai mau ID selua, ma lau se leni e talai lau te ngā tupe. E mawhai fo iuna po e se ata ai la fo mai mātou emaili. Whawhewhea pia siaki le pārengi. O mawhai nei o na siaki lau pāleni le tato Utos mobile app. Mo I lātou wa iei a lātou whaapato ngā tupe o lo te whawhainga luenga. O mawhai fo iuna whao ngā au nanga le mtala Vodafone, pro le Click X e whaatau wai au unit e mai lo maota I nei Samoa. O atunu e mamau. Utos, smart investments for a better future.